انچوش کے شما سرپدے کہ لاتے روچ بھی استاد عبداللہ سنا سک بیمار بیتا بلے مروچی اوست احوال مطابق استاد عبداللہ سنا بیہوش ہیں تو ایمبولینس سے ذرا کراچی برک بے گئی۔ بلوچی زبان نامداریں گوشندہ استاد عبداللہ سنا مرچی صوبہ آئیے طبیعت ناجور بوگا پد تربت اسپتال پیشدارک بودتگ انگت آئیے طبیعت باز ناجوری تو بیہوش ہیں یہ ساتا آئے ایمبولینس سے سرا کراچی آرک بوگیں چا اوست نیمگا آئیے کمک کو امرداری کنک بیت گو بلوچ راجہ دستبندی ہیں کہ ای گرانی ساتا پا استاد علاج واسطہ اوست علم کمک کو امرداری بکنت ہر چواجہ وبانوک کہ کمک کو امرداری کنک لوٹید اوست ویلفیئر آرگنائزیشن نمائندگی اگو علم نزدیکی بکنت۔ آئیے جیسکیش اکاؤنٹ نمبر 0322254477 نیم عبدالمجید اوست نمائندانی رابطہ نمبر شما میں اسکرین سرا اوست نمائندانی رابطہ نمبر ازت کت کنے گو ایشاں رابطہ کت کنے میں امید کنا کہ شما استاد عبداللہ سنائے کمک کے واسطہ اگر کسی گنجائش است کمک کنت و اگر یہ گنجائش نیست تو ای ویڈیو گیشا چی گیش شیئر بکنے۔ سلامت باتیں۔